Tanzania igihugu camenyekanyeho amahoro, igihugu kizwiho cyangwa se kirangwa n'amahoro, aho revolution yabo yarangiye nta rusasu rurashwe, igihugu kikayoborwa imyaka 60 nta kibazo, ari igihugu c'amahoro. Ni igihugu camenyekanyeho umutekano w'abaturage, ubumwe bw'abagituye, nta ntambara, nta kepfo ka ruguru. Igihugu ca Tanzania ni igihugu c'amahoro, niko kizwi mu burasirazuba bwa Afrika. Ariko kuri uyu munsi amahoro y'iki gihugu ari gutestingwa, ari mu kizamini. Ese koko aya mahoro aragumaho? Aho tuvugira ubu ngubu igihugu ca Tanzania kizukiye mu matora mu kwezi kwa 10 ku minsi 29. Na matora ateganyijwe kugira ngo harebe nimba koko Tanzania igiye kuguma mu gihe c'amahoro, cyangwa se agiye kudetermina ejo hazaza ha Tanzania. Ntabwo ari ha Tanzania gusa, nanone ni East Africa muri rusange. Ni nkaho twavuga yuko Tanzania iri muri chessboard, ni chessboard cyangwa se n'umukino w'urusimbi, niho ibihugu by'ibihangange bikinira igisoro, niho bikinira, biri gukinira bipeza imbaraga zabyo. Abenshi ntabwo babona Tanzania nk'igihugu cy'igihangange kubera ko cacecetse, ariko abakirebera kure cyangwa se abagena uko isi yubakitse, systeme y'isi, bazi neza ko Tanzania ari urufunguzo rukomeye rwo muri fitire cyangwa se rwa control ya Afrika, by'umwihariko mu karere k'uburasirazuba. Tanzania iryamye hagati y'ibihugu nka Kenya na Kongo n'Ubugande. Ahangaha ni muri East Africa. Kongo nico gihugu kiryamyemwo cyangwa se gifite ubutunzi bw'ibindi bihugu, gifashe ubutunzi 70% y'ubutunzi sikeneye muri teknoloji y'ahazaza. Muri iki gihugu cya Tanzania naho nuko nguko, ariko kandi kiri ku marembo, gifite ubwo butunzi nka lithium, gifite petrol, ariko kandi kigasubira kikaba kiryamye ku marembo ya Kongo. Ibindi bihugu byinshi zo muri East Africa byinshi bikorana n'uburengerazuba, ariko Tanzania imyaka yayo myinshi yabayeho isa naho ari igihugu kiri netre, kitagiraho kibogamira, ariko mwibanga kigasa n'igikorana n'uburasirazuba cyane kuruta uburengerazuba bw'isi. Iyo tuvuga uburasirazuba tuvuga Ubushinwa, tukavuga Uburusiya n'ibindi bihugu. Uburengerazuba rero ni systeme ya demokrasi y'ibihugu biyobowe na Amerika n'Ubwongereza n'Ubufaransa n'Ubudage n'ibindi bihugu biri muri NATO cyane. Iki gihugu cya Tanzania rero ubwo kizukiye mu matora uyu munsi, nanone hitezwe yuko hashobora kuba imyigaragambyo y'akataraboneka yamagana Samia Suluhu. Mbibutse yuko Samia Suluhu ni perezida uyoboye Tanzania ubu nyine, ntabwo yigeze atorerwa kuyobora Tanzania. Niyo election ya mbere agiye gutorerwamo, cyangwa se niyo matora ya mbere, niyo campaign yiwe ya mbere agiye kwiyamamaza atorerwa kuyobora Tanzania. Ahangaha rero harimo ibanga, harimo silent voice, harimo ikintu tutabona, tudashobora kubona, ariko dufeelinga abakurikira geopolitike. Hari ikintu kiri ahangaha kiryamye muri iki gihugu cya Tanzania, kimaze igihe kiregwa ibirego byinshi byo gushimuta abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi. Urubyiruko rutandukanye rwo muri East Africa hagiye habaho kugushimuta. Afrika irega umuryango mpuzamahanga n'ibindi bihugu bimwe byo muri Afrika, ariko bigendera ku matwara cyangwa se kuri systeme y'aba westerners cyangwa se aba burengerazuba, bagenda barega Tanzania yuko ishimuta abantu, itucaringa, icecekesha ibinyamakuru n'ibindi bimeze bityo. Ariko hakibazwa ngo niki kiri inyuma y'imyigaragambyo. Iyi mihanda ya Tanzania tarigeze imenya violence, ariko ikabiri kubona protesters imyigaragambyo idaceceka. Ese haba harimo ukuboko k'uburengerazuba? Reka twumve hano. Uburengerazuba bwaratsinzwe mu burengerazuba bwa Afrika, niho bari basa n'abashize ibicicaro cyangwa se ibirindiro byabo. Mu burengerazuba bwa Afrika, mu karere ka Sahel by'umwihariko, birukanye ibihugu by'uburengerazuba. Bigaragara yuko uburengerazuba buri gutsindwa muri Afrika. Uku gutsindwa muri Afrika rero kwabo, tugarutse mu majepfo muri South Africa, iho bwamaze gutsindwa completely, aho igihugu nka South Africa cirubuye muri BRICS. Muri BRICS rero
kikaba kibarizwa mu bihugu by'umuryango uhuriye hamwe wa ekonomi wo muri BRICS, cyangwa se ibihugu nk'Ubushinwa, ibihugu nka Iran, ibihugu nk'Uburusiya. Ibyo ni ibihugu byose bifite imikoranire yabyo byahejwe kuri systeme politique na economique yo mu burengerazuba. Ahangaha rero tukibaza ngo Tanzania imaze imyaka yaracecetse irabarizwa hehe? Kuko West irayishaka, kuko Kenya, u Rwanda, Ubugande, ibi bihugu bindi byo muri East bisa n'ibyegamira cyane cyane kuri systeme y'uburengerazuba. Tanzania ni ikibarizwa by'umwihariko kuri systeme y'uburasirazuba. Kandi ahangaha mbibutsa yuko West ikeneye control y'akarere k'uburasirazuba, niho bari kuhungira, kuko mu majepfo baratsinzwe, muri Afrika yo hagati nuko, mu burengerazuba nuko, ahantu hasigaye rero ni mu burasirazuba bwa Afrika. West ikeneye dominance, ikeneye control, ikeneye influence kuri resources cyangwa se imitungo kamere y'ibi bihugu, by'umwihariko kugira ngo ikompete n'igihugu nk'Ubushinwa cyashinze imizi muri Congo, ikompete n'Uburusiya bushaka gushinga imizi muri Centrafrique. Tanzania rero niki kigiye kuva muri aya matora? Ikiyavamo kizadetermina uko akarere k'uburasirazuba kagiye kumera, kuko uyu Samia Suluhu nawe ntashaka gutsinda. Mu cyama ciwe cha CCM cyangwa se cyama c'amapinduzi cyayoboye Tanzania mu gihe c'imyaka 60 ishize, kuva babona independence ku bwa Nyerere, Mwalimu Julius Nyerere, imyaka 40 icanyemwo chama c'amapinduzi kiri ku butegetsi. Ni political giant, cyangwa se ni geopolitique muri kano karere. Chama c'amapinduzi ese cyo kiri tayari kurambika umupira hasi kikemera kuyoboka? Biragoye. Uyu mugore Samia Suluhu yagiye ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2021, aho yagiyeho asimbuye Magufuli. Dr. John Pombe Magufuli yapfuye urupfu rutunguranye, aho benshi n'ubu nyine batarasobanukirwa ngo Pombe Magufuli wari intwari mu karere, wari intwari ku isi, umugabo utavugirwamo, warwanyije ruswa mu buryo butangaje, ahindura igihugu mu buryo bitumvikana mu gihe gito, ariko kandi ngo acecekesha benshi amajwi ngo iwe yitaga ataragombaga kuvuga, adestabilize igihugu, yari yacecekesheje. Hagiyeho uyu mugore rero, niwe mugore wa mbere mu karere k'uburasirazuba wari uyoboye igihugu, wabaye perezida w'igihugu, azana nk'ururimi rworohereye rushaka ubumwe n'ubwiyunge, ashaka kunga abatanzania kubagira bamwe kuko byahoze ku gihe cya Nyerere. Ariko mu myaka 2 ishize aregwa ibirego byinshi bigaruka mu gushimuta, mu gukandamiza, mu gucecekesha, byinshi bisa naho Tanzania yabaye y'abadikteta, kandi aho urubyiruko rero rusa naho ruhabwa imfashanyo ibihugu bindi bitandukanye bibabwira ngo igihe cyanyu kirageze. Nabo ubwabo bakavuga ngo ubu nyine bari guhamagarira Kenya, bavuga ngo wa Kenya muko wapi, wa Kenya muze mujabu muri Tanzania mudufashe, ati igihe kirageze. Change ntabwo ari ubusabe, ni must, ni inevitable, ntabwo igomba kureka kubaho. Igihugu cya Tanzania kigomba kubona impinduka. Ariko wareba imbaraga za opposition, uyu mumama yabanje kugenda amara opposition imbaraga nka Tundu Lissu, niwe mu opposition leader wari ufite imbaraga zo guchallenging uyu mugore. Uyu munsi rero abenshi baravuga n'ibitangazamakuru by'uburengerazuba byatangiye kwandika bivuga ngo ntabwo ayari amatora, ntabwo ari general election, ahubwo ni coronation, ni nko kuja kurahizwa. Ni ukuvuga ngo ntabwo uyu mugore agiye kuba perezida, kurahizwa kugira ngo akore ibirori byo kuba perezida, ntabwo ari amatora. Ese kuko Tanzania hari impinduka zigiye kuyibamo? Iyi myigaragambyo yitezwe, hari ishobora kuba izi tension, umutekano muke, yewe iki gihugu gisa n'icyagiye kizozana n'ibihugu byo mu karere bikoranaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abenshi mwarabibonye ubushize habaho imyigaragambyo kandi y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, aho hafungwaga Tundu Lissu, bukeye kabiri kangahe Tanzania yirukana abacuruzi batandukanye benshi, business nyinshi zirafungwa z'abanyamahanga. Ahangaha Tanzania n'ubwoba bw'uko haba harimo abanyamahanga bari mu gutuma abatanzania bigaragambya.
ntabwo bashira amakenga ibindi bihugu by'ibituranyi kubera ko birimo influence y'Uburengerazuba. Ati rero systeme yabyo igiye kwinjira muri Tanzania izana akaduruvayo. Ariho Samia Suluhu avuga ngo ntituzemerera n'umunsi umwe umuntu uza kudurumbanya umutekano wacu. Nibwo Tanzania yagiye ifunga abantu benshi batandukanye, yaba abanyamahanga yaba nabo mu gihugu indani. Tanzania yafunze abantu, iri gufunga abantu munsi ku munsi kugeza ubwo aya matora rero agiye kuba. Nico batinyaga yuko aya matora ashobora kubamwo imyigaragambyo, ariko n'ubu ntabwo byaretse, bisa naho bigikomeje. Ese imyigaragambyo iraba, ishanjema iraba, Uburengerazuba buratsindira Tanzania cyangwe Uburasirazuba nk'Ubushinwa aribwo bwadominye cyane cyane iki gihugu, n'Abahinde bigaruriye iki gihugu kugeza ku maduka mato. Igihugu ca Tanzania uretse kubakirwa imihanda n'Abashinwa n'ibindi byose kugeza ku maduka, ku makiyos acuruzamo Abashinwa. Ibingibi rero bigateza umutekano muke ibihugu by'Uburengerazuba, ko influence y'Ubushinwa bashaka kuyihagarika, bashaka kuyistopinga muri Afrika. Ahangaha niho ibihugu bihanganiye. Ese koko muri aya matora rero nikagiye guhindura systeme y'imiyoborere ya Afrika irahungabanywaho gute, biragenda gute? Twandikira muri comment section utubwire uko bitekereza. Ese ubuyobozi nk'ubu imyaka myinshi Chama cha Mapinduzi iyoboye igihugu ca Tanzania, ese ibi bintu murabikunze? Ibi bintu ni byiza? Nkuko abatanzania bamwe bavuga ngo change must come, changement igomba kubaho, hakabaho n'ikindi chama kiyobora. Ese koko changement irakenewe muri Tanzania? Cyangwa imiyoborere Tanzania yari ifite irahagije, ni myiza, ni y'amahoro? Urabyumva gute? Andika muri comment section. Ni kuri Afrimedia Live, ni mu kiganiro Viewpoint hamwe na Director Gabi. Imana ibarinde kandi komeze kubagenera ibibakwiye. Ciao ciao, ibyacu nakagaruka. A world of stories.